Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam ni som ni paku thole ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Sizo Festival sang ni som ni lom na hun ser mang. Electronic payment hongani. Manipur Minister Hai Sin Simrel. Madhya Pradesh Director General of Police Prosecution Asinanthok in Joltir. East Bengal ISL Changding. Tu hin Chanchin Kim Changlemin. Tharam ni som ni parit sang ni som ni thochan ni jingdar sari chanvekhan. Sizo Festival avoy thumna chu HYA Saikot Branch Office mangani. Hi hun ser hi tlangwal Christopher Faiheng Secretary Art and Culture HYA Saikot Branch in a Kechuya. Pastor Yel Darngon in Bible team in Pathin Kuma Tongchai Nan Lan. Chun Sizo Festival Chungchang Pu Timothy Zetzote Visioner President HYA Saikot Branch in Ashil Zawin. Pular Ramsim Zote General Secretary HYA Headquarters Le. Pular Street from Hoite President HYA Tuichapai Joint Headquarters Hayin Tushil Nahunan Mang. Puntop Tongchai Pu Randy Thangsulin Secretary HYA Saikot Branch in Amang Zawin. Theitwile Bay Semani. Tukuma Sizo Festival hi HYA Saikot Branch chun ropui taka mangtum ani laizingin COVID-19 lein mipui filron ngamlawin mitlomte chau sin khompui thu taksia mangani. Hunser mangna hi Saikot khosunga pol choitu hai khomin an uptol. Sizo Festival Visioner Pu Timothy in Sizo Festival mangani na san ashil na achun. Kobela man masi marnaw hai tadin tin laya in thoka meru laya in nik Voisun chena e cultura e lamak san thailo. Voisun ni chena miladon tlaitu e tadinga ahang na in nik e tizong taka ra amin su pek angin. Aming choya Sizo Festival hi but sainum na lungril hongping su kani ti shemolaitiu. Chung ang peyin e ni marhai khomin Sizowin e tadinga ra amin su pek angin. Mi tadinga malsom na ni tuma e theina mi tadinga mangchangkaya. Tarle upalem hai kuma mangay na suklanga suksitu neka sukchatu ni tumna lungril naya logle changkai taka manghi Sizo Festival but sainasan takchuani. Manipur State sunga olsam le felfai taka indir thein ziglu na fee registration fee pek theina dingin. Tharam ni som ni parit sang ni som ni khan e-payment electronic payment hongani. Transport Department na langtlang takle olsam taka mi puyin suman pek theina dingin. E-payment le e-chalan ka hongti in Manipur Chief Minister Pu N. Biren Singh Chunazik. Electronic payment hi motor registration olsam taka internet mga buipui theina ania. Online permit system mangin langtlang felfai le olsam takin in lirthei hai registration tho theina dinga indungani. Manipur Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar in Tharam ni som ni pasari sang ni som ni Pathin niya thuan Sudanin. Manipur Minister Hai Sin Chu hinganga simrelani. Chief Minister Pu N. Biren Singh in Home, Personnel Planning Elbaka. Department Rukshim Cheltu Minister Neino Hai Chelsangati. Pu S. Rajan in Education, Fisheries le CADA Chelati. Pu Bungzagin Valte in Tribal Affairs and Hills, Transport le GAD Chelata. Pu Oinam Lukhoi Singh in Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry Chelata. Pu T.H. Satyabrata Singh in Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Law and Legislative Affairs le Labor and Empowerment Chelati. Pu O. Henry Singh in MAHUD le Social Welfare Chelati. Dimta Tharam ni som ni pali Manipur Chief Minister in a Council of Minister Parukbana panga alaklut Tharleya sinhi simrelani. Longmai none bazar chu limta Tharam ni som ni pasari sang ni som niya in thokhan kharani. Longmai none bazar mun hai po Manipur Rural Bank none khom khar sa ani. COVID shipui indar sarpei dang na dingle shikai hai lawin thlopui hai suizui na sin thona dingin none district borsap chun none vengbok som pani zet chu containment zone in apung none khopui sunga mun poimo hing Manipur Rural Bank Manipur Development Financial Investment Building Haikhom Containment Zone apungani. COVID-19 updates. Manipur Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin.
Manipura COVID-19 kai musuk tapo singkhat zali som sari pasari. Anvoi mek active case sang ni zali som thum pakhat. Damfela in thlasuk tapo sang sari zaku somrit pahni. Recovery rate za som sari paruk point pakhat parit. Shringna chan tapo somruk pali. DIPR Mizoram Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin. COVID-19 kai musuk tapo sangkhat zaku le parit. Anvoi mek active case zali somku pakhat. Damfela in thlasuk tapo sangkhat zali le som pasari. Recovery rate za som sari pali point pahni pasari. In pemzat pahni. Thinatuk an umno. Zani chena Assam Sarkar sunga COVID-19 kai musuk tapo nui khat sing sari sang thum zaruk le som hipaku. Anvoi mek active case sing thum zaruk somruk pahni. Damfela in thlasuk tapo nui khat sing li sang ni zahni somku pasari. In pemzat pathum thizat zaruk somruk pasari. Marnam sunga inchuk lai hai suk mason na konga intlansik na lungrila arasuk theina ding beisaya. Mar Students Association HSA Joint Headquarters Aizol Mizoram in Rulsik na abut saichu. Tharam ni som ni parit sang ni som ni zanikan result pung le in suani. Lom man sumfai le certificate hai chu HSA day lom na Changer October ni thum sang ni som ni MZP Conference Hall Treasury Square Aizola nei huna in hlan ningata lom mandong tu ding Aizola umrem chang hai chu hi huna hin thang seng ding ani sungku ayo mi pakhat seng thui sa thei ningati Mizoram Aizol putinga hai chu arem chang dan angin lom man hai hi thon ningati Madhya Pradesh IPS officer Director General of Police DGP prosecution Purushottam Sharma chun anu mei nun rong taka avuk lai video social media theder ani le inzomin mi ngai ven a hlo hle hi thil tlung hi Purushottam in anu mei le midang anin ngai zong ti a hrit le ya avukel ni in ei thulak na chun a shil a video a hin hi thil tlung lai hi pasal dang pahni in thel antum lai le uina sataka anin ngak mu theina Sharma hin anu mein chemteluzumin abeile lein aboka limna atuk thua shila anu mei ruk chun asa himna dingin chemte ni lawin sakorbak chapin abeile lem thua shil hi thil tlung moilo tak le hin Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan chun senior IPS hi asina in thok in chol tiranita ni na shil National Commission for Women NCW chairperson Rekha Sharma Khomin hi thil tlung le inzom hin thotan ni khan Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan ko ma lekha athon na chun anathei ang taka nu mei kut thlak tu IPS senior officer chunga action la dingin angen ani in khelna hung Indian Super League ISL but sai tu Football Sports Development Limited FSDL chairperson Nita Ambani chun sangni somni pakhat season ISL la Kolkata club lin East Bengal chu anchang thei ding thu alo pungta ISL lu theina ding hin East Bengal hin kongdang dang dapin West Bengal CM Mamata Banerjee chun company lin Sri Cement Limited chu big takin West Bengal hin Sri Cement West Bengal Foundation nuya in nel antum chu phalpe kan ni sangni somni pakhat season ISL hin team som pakhat umin Goa muna in khelwong dinga ti ani NBA Eastern le Western Conference Final hai chu match in khelding hai in khelzo lanino sin lakhom ashat ding team sheet ani talein NBA Final hin Miami Heat le Los Angeles Lakers chun anin khelding ani Eastern Conference ding hin match ruk in khelzo manni in Heat chun an khingpui Celtics 4-2 series in an nea Western Conference hin match nga in khel manni in Lakers chun Nuggets to 4-1 in an neve thung Lakers hai hi kumsom nunga final an voi khat kainok na chawani ole khang hai po kha tu ta tuma Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi